Dobar dan svima, nadam se da ste dobro. Pre nego što krenemo sa današnjim časom, a danas ćemo govoriti o jednom od prvih slovenačkih modernističkih pesnika, Dragotinu Keteu. Dakle, pre nego što krenemo, samo nekoliko napomena o ovoj specifičnoj situaciji i budućoj dinamici ovih časova. Na početku podsjećam vas sve još jednom da čitalačke materijale za kurs Slovenačka književnost 2 već imate u Dropbox folderu koji smo podelili početkom semestra na Facebook grupi našeg odseka. Isti Dropbox folder ću još jednom podeliti na našoj Facebook grupi, gde ću podeliti i link prema ovom predavanju, a ukoliko ne koristite Facebook ili YouTube, a do vas dođe informacija o ovome, slobodno mi pošaljite mail i iste materijale ću vam poslati e-mailom. Dakle, svi pesnici koje radimo na ovom kursu i koje smo radili i koje ćemo raditi imaju svoj izbor u vidu jednostavnih Word failova koje možete da otvorite i na svojim telefonima i na svom kompjuteru u tom Dropbox folderu. U pitanju su pesme koje se inače spominju u vašoj literaturi, pesme koje bi inače radili na časovima. Šta više, izbor te poezije dosta širi od onoga što uopšte možemo istići da radimo na času, tako da neke pesme koje se nalaze u tom izboru čak nećemo istići da pređemo na času, ali vi imate slobodu da ih naravno čitate spremajući ove ispiti, prosto prateći predavanja. Ponavljam, ispit od vas i ohrabruje da sami malo istražujete i sami tražite neke pesme. Naravno, ponavljam, zbog situacije da verovatno nemate pri sebi te čuvene crvene knjige Matice srpske koje čine veliki deo naše literature, da ih niste iskopirali ili da ih nemate pri sebi. Dakle, slobodno koristite materijale, ponavljam, koji se već koriste u Dropbox folderu. Druga napomena koja se tiče vaše literature i lakšeg praćenja ovih predavanja i prosto ovog kursa. Primarna literatura za kurs Slovenačka književnost 2 ostaje, naravno, pregled slovenačke književnosti Marije Mitrović. Spomenuli smo na prvom času još nekoliko knjiga koje možete koristiti, uključujući knjigu u kosoj projekciji ili Linija dodira Bojane Stojanović Pantović, ali pregled slovenačke književnosti zbog svoje ekonomičnosti izraza, zbog jako jasnog stila, zbog obilja, veoma korisnih, čak i zanimljivih informacija koje imate o svim navedenim autorima i epohama u slovenačkoj književnosti. Dakle, to je knjiga koja je zaista jako lako čitati i iz koje se veoma lakše prati ovaj kurs. Međutim, zbog toga što verovatno većina vas ovu knjigu nema pri sebi ili niste kupili ili niste kopirali one stranice koje su potrebne za ovaj kurs, jer ponovit ću još jednom, od pregleda slovenačke književnosti su nam potrebno samo ona dela, odnosno oni autori koji ćemo raditi na ovom kursu, ne moramo čitati celu knjigu, ali vidjet ćemo da li je moguće da vam se opet putem pomenutog Dropbox foldera ili putem mailova ili kako već dostave eventualno skenovi nekih korisnih stranica, ali to je nešto što moramo da proverimo, što kažu, sa našom pravnom službom i sa našim zakonskim, odnosno piratskim pravima. Na kraju, što se svega ovoga tiče, ovo je nov način nastave, ne samo za vas, nego i za nas, tako da prostite ako ovi časovi budu malo nespretno ili snimljeni ili izvedeni, pokušat ću da budu što koncizniji, da možda traju čak i kraće od propisanih 90 minuta, zato što znam koliko je teško pratiti nešto naročito oko pasivnom načinu što traje više od sat ili sat i po vremena, ali ako slučajno bude duže, oprostite mi, ponavljam, ni mi nemamo iskustva sa ovim stvarima. Nažalost, ovaka vrsta časova će ubiti jednu veliku prednost ovih časova, to je interaktivnost i vaš input u časovima. Kao što znate, časovi slovenačke književnosti 2, kao i mnogi drugi vaši kursevi, naročito na 4. godini, nisu više striktno monološki, od vas se zahteva, vi se zapravo hrabrujete da sami dajete svoje interpretacije, da sami dajete svoja tumačenja tekstova koje čitamo. Zbog okolnosti to sada nećemo da pravimo vašar od svega, pa da svoja tumačenja poezite, kucate u komentare na YouTube ili na Facebooku, držat ćemo se osnovnih stvari, zbog toga vam se izvinjamo. Zbog toga će ovi časovi biti malo više monološki nego što jesu. Kao što sami znate, na ovim časovima izbegavamo da preciznije i konkretnije tumačimo neku poeziju, kako se časovi ne bi
sveli na to da mi vama govorimo neke interpretacije pesama, a onda vi njih papagajski ponavljate na kursu. Naš posao kao predavača je tu da vam damo osnovne poetske, književno-teorijske i književno-istorijske podatke koji vam posao omogućavaju da lakše i sposobnije tumačite pesmu u nekom sopstvenom ključu. Međutim, sada ćemo, dakle, ponavljam zbog specifične situacije u kojoj smo mi ne samo pružiti pomenute književno-istorijske alate, nego ćemo čak i pokušavati da tumačimo pesme kako biste vi na kraju lakše shvatili ovo gradivo. Ali ponavljam još jednom, ukoliko tokom gledanja ovih predavanja osetite da vi imate drugačije tumačenje nekih stihova, da imate neki alternativni komentar koji se nadovezuje na nešto što smo rekli ili je čak suprotan onime, imate pravo da razvijete taj argument, da čitate pesme u tom ključu, da naravno tako nešto govorite i na samom ispitu. Naravno, ukoliko je to što govorite argumentovano i ukoliko ima smisla u književno-istorijskom ili književno-teorijskom kontekstu. Tako da na ovim časovima ćemo isto čitati pesme, zbog toga vas urgiram da tokom slušanja ovih video predavanja ipak imate pesme pred sobom ili na ekranu ili na vašem telefonu ili odštampano. Da budemo prešli na neku pesmu ili delo slobodno pauzirajte video, pročitajte prvo vi o čemu se radi kako biste imali kontekst kada mi počnemo da govorimo preciznije o tumačenju nekih stihova. Dobro. Dakle, danas, kao što smo rekli, govorimo o jednom od prvih slovenačkih modernističkih pesnika, Dragotinu Keteu. Pre nego što se pozabavimo njegovim stvaralaštvom, samo ukratko o onim autorima koje smo do sada prešli, ne zbog toga što ne dakle zbog nekog apstraktnog pravila, nego zaista nam je bitno da se podsjetimo nekih poetičkih osobenosti, nekih prethodnih stvaralaca kako bi nam bilo lakše da skontamo šta je u stvari poenta, šta je u stvari cilj, koje su zapravo ključne osobine stvaralaštva Dragotina Ketea. Jer ponavljam, glavni izazov, najlepši izazov na kursu Slovenačka književnost 2 je između oslog i posmatranje toga kako se istorija književnosti, na primjer, dakle, slovenačke književnosti, veoma organski razvija i kako se stilske epohe prirodno ulivaju jedni u druge i kako sve novi pesnici imaju sve različitije odnose, bilo pozitivne ili negativne prema prethodnoj svojoj tradiciji. Dakle, svaki pesnik je oblikovan stvarima koji su došli pre njega, a ovaj kursom dopušta da, na primjeru, 150 i kusur godina slovenačke istorije književnosti, to vidite par excellence. Dakle, prvi autor o kojem smo govorili bio naravno France Prešern i bitne informacije koje su, to jest najbitnije informacije za njegovo stvaralaštvo su nam činjenica da se on ugledao u svom stvaranju na tradiciju evropskog pesništva. Čitajući njegov sonetni venac i poemu Krštenja na Savi, videli smo uticaje od Petrarke, Dantea pa do autora poput Torquata Tassa i Lodovika Ariosta. Ovu dvojicu pre svega smo spominjali u kontekstu Prešernove poeme Krštenja na Savi, koja je pisana istim stihom, pisana stancom, kao i Oslobođeni Jerusalim Torquata Tassa, odnosno Besni Orlando Lodovika Ariosta. Nakon toga što sam upravo rekao, velika osobenost Franca Prešerna je bilo njegovo korišćenje kompleksnih oblika vezanog stiha. Čitali smo njegove sonete, odnosno još kompleksni oblik sonetni venac, a na primjeru pomenutog Krštenja na Savi govorili smo o Prešernovom korištenju Danteovskog terceta, dakle terceta sa onim veoma specifičnim načinom rimovanja, i stance koja je bila korišćena u prosto tradiciji evropskoj sličnih istorijsko-mitskih fikcionalizovanih spevova. Teme u poeziji Franca Prešerna su raznorodne. Prešern se kao pesnik bavio ljubavnom poezijom, bavio se rodoljubnom poezijom, odnosno temama sa istorijskom tematikom. Međutim, ono što je nama bilo bitno je to da su i ove ljubavne i ove nacionalno rodoljubne pesme bile prožete izuzetno rafinisanim, refleksivnim elementima. To nikada nije bila samo ljubavna pesma ili samo rodoljubna pesma, nego prilično neka i retorska, filozofska razmišljanja o prosto položaju pesnika, odnosno čoveka u društvu i modernom svetu.
Nakon Franca Prešerna govorili smo o Simonu Jenku, koji nam je veoma značajan jer na njegovom primjeru vidimo pesnika koji već pravi veoma jasan otklon na neki način od prethodne tradicije. Spominjali smo da je Jenku u svojoj mladosti napisao čak i parodiju na Prešernov spev Krštenja na Savi. Kada vidimo kasnije u Jenku poeziju, vidimo kako ona skoro potpuno suprotna od onoga što je Prešern držao za ideale stvaralaštva. Simon Jenku se dakle ugleda pre svega na usmenu slovenačku tradiciju, dakle na tradiciju usmene lirske poezije, za razliku dakle Prešerna koji se ugleda na tradiciju pre svega očigledno pisane evropske književnosti. Potom, za razliku od Prešerna i njegovih silnih soneta, glosa, rubaja, terceta, stance i tome slično, Simon Jenko koristi jednostavnije oblike koje dolaze poreklom iz slovenačke usmene lirike, dakle pre svega osmerac i razne metričke varijante osmerca. I na kraju Simon Jenko peva poeziju koja je mnogo neposrednija, mnogo stvarnosnija, na mnogo realniji način peva o prostoj ljubavi i svetu. Simon Jenko je bio pesnik koji je u tom kalendaru stilskih epoha bio negdje između realizma to jest između romantizma i realizma, odnosno modernizma, tako da ćete često u literaturi nailaziti na izraze poput postromantičarski ili protomodernistički. Međutim, to što je Jenko pevao naoko jednostavnim i neposrednim izrazom ne znači da njegove pesme nisu podjednako misaono i izazovne. Naprotiv, njegove pesme, kao i pesme Prešerna, možda počinju kao deskriptivne ili ljubavne pesme, ali su to pesme koje izuzetno problematizuju teme onoga što će čak malo kasnije u književnosti postati poznato kao filozofija egzistencijalizma ili nihilizma. Na kraju bonus informacija koje se nećemo oslanjati u našem tumačenju Dragotina Keta, a i Prešern i Jenko su nam bitni zbog nekoliko njihovih takozvanih kritičkih rodoljubnih pesama, dakle pesama koje su patriotske, ali koje su zapravo veoma pesimistične, pa čak i kritične prema nacionalnom duhu ili nacionalnom istoriji, prema prosto stanju nacionalne svesti u ono vreme. U tom smislu smo spominjali 8. sonet iz Prešernovog sonetnog venca, odnosno pesmu Slovenačka povesnica Simona Jenka. Ako budete pažljivo pratiti hronologiju ovih pesnika i zbirki poezije o kojima govorimo, vidjet ćete da Simon Jenko svoju zbirku poezije objavljuje 1865. godine, kao što smo to rekli prošle nedelje, a Kete se rađa tek 1876. godine. Čisto da vam bude malo jasnije, ova razlika od više od 10 godina između zbirke poezije jednog pesnika i pukog rođenja drugog pesnika ne znači da su međuvremenu nije ništa dešavalo u slovenačkoj književnosti. Šta više, u to vreme je posao nekoliko vanrednih pesnika koje nažalost nećemo imati vremena da prelazimo, ali ćemo spomenuti ilustrativno kako bismo opet imali bolji kontekst za razumevanje same Ketove, odnosno čitave modernističke i kasnije, da kažemo, posle modernističke poezije. Bitni autori u tom smislu su nam Simon Gregorčić, naročito zbog njegove refleksivne, metafizičke i čak i kosmičke poezije, odnosno njegove ljubavne erotske poezije koje se veoma nastavlja na već postojeću, kažemo, tradiciju Jenkove čulne ljubavne pesme. Uz njega imamo i Antona Aškerca, koji je jedan od samo trojice pesnika u našem programu za slovenačku književnost 2, dakle uz Franca Prešerna i jednog autora kojeg ćemo mnogo kasnije raditi. Dakle, jedan od samo trojice u našem programu koji se bavio skoro isključivo epskom poezijom, odnosno epsko-lirskom poezijom. Dakle, teme njegovog stvaralaštva su iz istorije, poput recimo srednjevekovnih, odnosno renesansnih seljačkih buna u Sloveniji i Hrvatskoj. Teme su dakle iz istorije i iz narodne kulture, a ono što vam može biti naročito zanimljivo ako uzmete neku njegovu knjigu da čitate, što vam zdušno preporučujem jer je zaista sjajan i veoma zanimljiv pesnik u pitanju, je njegovo često korištenje elemenata, čak i u ovim istorijskim pesmama, elementa fantastičnog, nadprirodnog i čak i horora.
našim čitaocima, dakle srpskim čitaocima, Anton Aškerc može biti zanimljiv i po tome što se kao tema njegove poezije često nalaze i pesme iz, da kažemo, naše neposredne svesti. Dakle, kao junaci ili teme u njegovim pesmama se pojavljuju Marko Kraljević, elementi srpske istorije, crnogorske istorije i tako dalje. A ova dva pesnika su naznačeni po tome što su obojica iz, da kažem, religiozne priče, obojica su bili katolički sveštenici po vokaciji, ali ono što je za njih zanimljivo je da pišu poeziju koja je veoma individualistička, koja je potpuno antidogmatska, čak u slučaju nekih pesama obojice njih, možemo čak govoriti o antiklerikalnim temama u njihovoj poeziji. Simon Gregorčić je svojevremeno bio u opasnim problemima sa tadašnjim ljubljanskim biskupom zbog pesme koja se zvala Čoveka ne, pesme koja je, pazite, dakle, napisana od strane katoličkog sveštenika koja je govorila o reinkarnaciji i veoma gnostičkoj slici Boga kao demiurga koji stvara u nekoj svojoj radionici, a ne kao što to nalaže hrišćanska dogma kao ultimativnog stvaraoca koji stvara ex nihilo, dok sa druge strane Anton Aškerc je naročito u svojoj kasnijoj fazi često odlazio u neke alternativne, da kažemo, alternativne hrišćanstvu, religiozne sisteme poput istočnjačke, budističke, hinduističke vere i tamo pokušao da nađe odgovore na svoja egzistencijalna pitanja. Što se tiče Dragotina Ketea, bitno je napomenuti da je on bio jedan od četvorice slovenačkih modernista koji su zapravo oblikovali slovenačku modernu književnost i koji predstavljaju prve, i to veoma rafinirane, pesnike i stvaraoce modernih književnih streljanja u slovenačkoj istoriji književnosti. Ono što je zanimljivo za ovu četvoricu pesnika je, kao što možete vidjeti, oni ne samo da su bili generacija u književno-teorijskom smislu, dakle stvaraoci koji su omeđeni nekom sličnom stilskom epohu, nego su oni bukvalno bili generacija, kao što vidite, njihove godine rođenja se skoro potpuno poklapaju i sva četvorica su se zapravo znala još od ranog detinjstva, šta više, kao oni su svi zajedno počeli da stvaraju još kao đaci u okviru đačke književne grupe Zadruga. Tako da, eto, sticam okolnosti, najznačajniji slovenački modernistički autori su faktički, bili generacija u metaforičkom smislu, nego su i bukvalno odrasli zajedno i stvarali zajedno. Uz Dragotina Ketea, koju ću pričati danas, spomenut ću samo ukratko još nekolicinu drugih. Tu su dakle bili Ivan Cankar, Oton Župančić i pesnik na kojem ćemo govoriti na sljedećem času, Josip Murn. Ivana Cankara verovatno znate, čak i ako se ne sjećate dobro, gradivo iz slovenačke književnosti 1, dakle pitanje je uz Franca Pršerna jedan od verovatno najpoznatijih i najznačajnijih slovenačkih autora. U kontekstu današnje priče značajno je podsjećanje na njegovu zbirku poezije Erotika. Bila je to zbirka poezije jedna od prvih Cankarovih dela i dela koja je zaista unela neku vrstu revolucije u slovenačko pesništvo, jer je uvodila neke prilično nove i hrabre teme u poeziju, poput naglašenog eroticizma, kao što možemo vidjeti samog naslova zbirke, i nove teme poput Velegrada, koje su bile veoma popularne u literaturi sredine 19. i kasnog 19. veka, dakle Baudelaireovska tema infernalnosti grada. Međutim, zanimljiva me ona zvanična, odnosno poluzvanična izjava Cankara da nakon te prve zbirke poezije nikada više nije pisao poeziju, zbog toga, kako on sam kaže, dakle po nekim izvorima, da ja osjećam da nema potrebe da se bavi pisanjem poezije kada su njegovi prijatelji, dakle Kete i Murn i Župančić, toliko bolji u tome, dakle da on misli da on samo ne može ništa da doprinese na tom polju. Cankara pre svega znamo po njegovim neobičnim, psihotičnim i možemo čak reći iz perspektive tadašnje književnosti čak i eksperimentalnim kratkim pričama i pripovetkama. Sjećamo se tih neobičnih dela poput crtice, odnosno kratke muve, short storija Muve ili pripovetke Smrt kontrolora Stepnika, koje ne samo doslikavaju jednog modernističkog autora, nego čak po mnogim svojim osobenostima
stila, tretiranja radnje i još nekih proznih elemenata čak mogu da se smatraju nekom vrstom začetka ekspresionističke književnosti. Šta više, mnoga Cankarova dela, uključujući neke crtice i neke pripovetke i njegove romane, izuzetno nalikuju delima autora koji će tek kasnije biti aktualizovani, koji će tek za nekih nekoliko decenija pisati. Tu pre svega mislim na Jamesa Joycea ili Franza Kafku. Dakle, u nekim svojim delima Cankar je čak bio Kafka pre Kafke ili Joyce pre Joycea. Od njegovih ostalih dela poznata nam je Kuća Marije Pomoćnice, jedan od 3 romana koje smo čitali na kursima, a je roman koji, mislim, svima ostaje najviše u sećanju zbog svoje neobične strukture, opet kažem, za ono vreme prilično čak i eksperimentalne, veoma neobične strukture, fragmentarnosti i faktički romana bez priče, kao i zbog radnje romana i temama kojima se bavi roman, koji su i danas, a pogotovo u ono vreme, bile izuzetno kontroverzne. Cankar otvoreno je pričao, dakle, tada o, između ostalog, homoseksualizmu, pedofiliji, fizičkom i mentalnom porodičnom nasilju, naturalistički je govorio o bolestima i o mentalnim oboljenjima i tako dalje, tako dalje. Veoma potresan, ali u književnom smislu besprekorno zanimljiv roman. I na kraju spomenut ću samo, dakle, čisto podsjećanja radi, dramu koja je vjerojatno jedna od Cankarovih najpoznatijih, Kralj Betajnove, jedna od 5 drama koje smo Cankarovih radili na tom kursu. Kralja Betajnove spominjem zato što mislim ona trenutno za nas najaktuelnija, imajući u vidu da se trenutno igra njena najnovija postavka u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ukoliko se ne varam, glumačka postava je izuzetna, predstava je postavljena marta 2018. godine, gde Maksa Kantora glumi Nikola Jezdić, a Nikola Rakočević glumi Maksa. Maksa. Oton Župančić je našoj publici, dakle srpskoj publici, vjerojatno najpoznatiji po njegovom liku iz dečje poezije Cicibanu, kojeg smo vjerojatno čitali kad smo bili u osnovnoj školi. Naravno, uz dečju poeziju Župančić je izvanredan modernistički pesnik, ali nažalost ovoga puta neće biti u našem programu, tako da njega spomenjamo samo ilustrativno. I na kraju Josip Murn, o kojem danas nećemo mnogo pričati jer će on biti tema našeg sledećeg časa. Što se tiče Dragotina Ketea, nekoliko u ovom slučaju veoma važnih biografskih podataka. Kažem veoma važnih jer postoji dosta mesta u poeziji Dragotina Ketea koja je zaista bila u velikoj meri introspektivna i zaista lična. Postoji dakle mnogo mesta koje će zaista mnogo lakše, mnogo bolje tumačiti imajući u vidu neke značajne događaje i neke značajne prelome koji su se desili u njegovom privatnom životu. Dakle, Dragotin Kete je rano ostao bez svojih roditelja, bez majke ostao kao vrlo mlad, a bez oca kojeg je veoma poštovao i sa kojim je imao veoma prisan i ljubavni odnos. Bez njega ostao u svojoj 15. godini. Značajan će biti za jednu kasniju pesmu upravo ovakav odnos Dragotina Ketea sa svojim ocem, inače značajnim lokalnim kulturnim radnikom u svoje vreme. Kao što smo već spomenuli, Kete je njegovo poznanstvo i prijateljstvo sa svim značajnijim modernističkim slovenačkim pesnicima tog vremena. Dragotin Kete je međutim imao veoma teško školovanje. Dok je bio u gimnaziji izgubio je svoju stipendiju, dakle izgubio je pravo na besplatno školovanje zbog jedne satirične pesme za koju je kritika ocenila da je uperena protiv tadašnjeg ljubljanskog biskupa, a zbog toga je crkva dakle ukinula njemu stipendiranje. Zbog tog sukoba sa crkvom ulazi i sa sukob sa svojim ujakom koji je bio njegov staratelj nakon smrti roditelja. Nakon napuštanja ljubljanske gimnazije Dragotin Kete tek kasnije jedva završava školovanje u Novom Mestu, a nakon toga odlazi da služenje vojnog roka u Trst, dakle u tadašnju vojsku Austro-Ugarske monarhije. U vojsci je zapatio bolest od koje je umrla i njegova majka, od koje je zapravo umiralo veoma mnogo ljudi u to vreme. Umire mlad od tuberkuloze kao beskućnik, kao potpuni siromah u
napuštenoj fabrici šećera u Ljubljani gde je skvotovao, dakle bespravno živeo sa još gomilom drugih nesrećnika i beskućnika, između ostalih i sa svojim prijateljem Josipom Murnom. Ako vas put nekad navede u Ljubljanu, svratite i do ovog neobičnog, da kažemo, neobičnog mesta od značaja za slovenačku književnost, dakle napuštena fabrika šećera ili ti cukrarna koja je već tamo negde od sredine kraja 19. veka služila kao ogromni bespravni hostel za siromahe Ljubljane i koja dakle danas tu stoji. Nalazi se relativno blizu šireg centra Ljubljane, tako da nam treba možda 10 minuta peške od Prešernovog spomenika do nje. A za vas koji se dobro sećate gradiva iz slovenačke književnosti, sećate se da smo tada pričali da je Cankar svoju dramu, veoma lirsku, simbolističku, modernističku dramu Lepa vida, između ostalog oblikovao prema uspomenama na svoje prijatelje Keta i Murna i na njihovo poslednje konačište. Dakle, mesto radnje Lepe vide, jedno od mesta radnje u drami Lepa vida jeste faktički cukrarna ljubljanska, a nekoliko junaka u toj drami zaista su i oblikovani prema ličnostima Keta i Murna. Što se tiče nekih osnovnih poetskih podataka o slučaju Dragotina Ketea, bitno je pomenuti da se on ugledao i na Prešerna i na Jenka u određenoj meri. Njegovu naklonost prema Prešernu vidimo u njegovoj čestoj upotrebi soneta i pre svega ciklusa soneta. Nismo ove godine govorili o Prešernovim sonetnim ciklusima, ali postoji mnogo sonetnih ciklusa. Pre svega soneti Nesreće, kao verovatno najbolji sonetni ciklus Prešerna, a Prešernu ga približava i refleksivni, introspektivni, egzistencijalni ton njegovih pesama, dok sa druge strane Jenku ga približava naročito u svojoj ranoj fazi, a snažan uticaj koje je usmeno pesništvo imalo na njega i ponavljam naročito u ranoj fazi njegovog stvaralaštva, Ketovog stvaralaštva, je uticala ta mnogo neposrednija, malo bezbrižnija redakcija ljubavne poezije kako je pisao Simon Jenko. Dragotina Keta možemo pisati kao neoromantičarskog pesnika, kao modernistu, odnosno protomodernistu i kao pesnika u kojem već možemo primećivati veoma zrele elemente simbolizma. Teme Ketove poezije su pre svega ljubav, ali kao u slučaju Prešerna i kao u slučaju Jenka, to je ljubavna poezija koja često prelazi u introspektivna i filozofska razmišljanja. Sada ćemo baciti pogled na nekoliko Ketovih stihova. Dakle, podsjećam vas još jednom da ove sve materijale istovetne koje ja čitam imate i vi u svojim Dropbox folderima, tako da slobodno pre nego što ja krenem u priču o nekoj pesmi, slobodno pauzirajte video, pročitajte pesmu vi sami prvo kao što radimo na času, kako bih ja mogao lakše da tumačim, to jest kako bih ja mogao da tumačim, a vi lakše da shvatite ono o čemu govorim. A za početak ćemo pročitati nekoliko ranih Ketovih pesama. Pred sobom imamo pesmu Jablan. Vidite već na prvi pogled da je to fora pesme koja nas veoma podsjeća na Simona Jenka. Pre svega vidimo zbog tih kratkih odsečnih stihova i kada budemo čitali pesmu vidjet ćemo mnogo tih nekih stilskih i jezičkih aksesuara koje nesumnjivo potiču iz usmene lirske poezije, opet kao što je to bio slučaj sa Simonom Jenkom. Pa tako pesma kaže: O jablane, visoki i pravi, ti beskrvno treperavi, zdravo da si. U tvojoj blizini na zelenoj visini ili se beli salaš skriva, ili dom u kom pop prebiva, ili krajinski gradić. Daj polić za novčić, but od brava zabadava i poljubac vrući lepotici. A Dragan ide van, po gorici iz glaca kličući, tebe znamenje verno, hvaleći neizmerno.
Što se tiče same forme, na početku možemo vidjeti da pesma ima veoma neobičan oblik, zapravo pisana je kao neka vrsta kaligrama, odnosno vizualne pesme. To je pesma koja se naziva po jednom drvetu, a sama je napisana kao što idemo u obliku drveta. Inače, što se tiče same botanike ove pesme, pesma se u originalu zove Jagnjed, što u prevodu znači jasika, a ne jablan. Kao što vi sami znate iz primjera srpske poezije, odnosno pesama koje su nastale nešto kasnije u odnosu na ovu, sjećamo se pesme dakle, Ivana Dučića Jablanovi i pesme Milana Rakića Jasika i kao što znate Jasika treperi, a Jablanovi šume. Tako da ovo bi bilo kratak čas pesničke botanike. Dakle, ako nešto treperi, to je jasika, a ako nešto šumi, to su jablanovi, dakle, pošto ovo drvo u Ketovoj pesmi treperi, to je jasika par excellence. A šalu na stranu, ove pesme Dučić i Rakića sam spomenuo i zbog jedne korisne, kažemo, poluzvanične komparativne veze koje možemo povući sa njima, kažem poluzvanične čisto u pedagoškom i ilustrativnom kontekstu kako bi ova pesma lakše legla u vašu unutrašnju biblioteku. Naime, sećamo se pesama Dučića i Rakića i sećamo se da su osjećanja i tonovi koji dominiraju u njima pre svega strepnja, bol, strah od smrti, strah od prolaznosti, sumnja i tome slično. To su veoma zapravo mračne i sumorne pesme. Dok sa druge strane, osjećaja koje dominiraju ovom Ketovom pesmom su sreća, erotsko, neobavezno uživanje u životu, hedonizam i tako dalje. Pesma ima svoju narativnu dimenziju i ima svoju priču, dakle jednom mladiću, jasika, drvo, skreće pažnju na usamljenu kuću i u toj kući usamljenu lepoticu i nakon jedne kratke, ali značajne, čulne, erotske epizode, dakle možemo pretpostaviti šta se tačno znači ovaj poljubac vrući lepotici. Dakle, nakon zadovoljenja svojih strasti, momak prosto odlazi dalje. Pesma prosto trenutka jednog trenutnog neobaveznog uživanja u čulnoj ljubavi. Dakle, veoma razdragana pesma, čak i komična pesma, ako budemo malo slobodni. I opis jablana kao dakle veoma uspravnog drveta, gde se on opisuje kao visok i pravo shvatimo kao jednu, možda ne toliko sakrivenu seksualnu aluziju, nešto poput azirne pesme Balkan, gde se kaže da pesnik kaže Balkanu da mu stoji silan i da mu dobro stoji, tako da možda i ova igra rečima, to je igra značenjem gde se jablan predstavlja kao visoki prav, možda je jedna suptilna seksualna aluzija koju Kete pravi u ovoj pesmi. Dakle, s jedne strane vidimo očigledne uticaje Simona Jenka na stvaralaštvo Dragotina Ketea. Ovo je pesma koja ima neobavezan, prisniji, čulniji pristup ljubavnoj poeziji nego što je to veoma visokoparna i zaumna ljubavna poezija Franca Prešerna, naročito u njegovom sonetnom vencu. Međutim, sa druge strane vidimo i neke osobenosti ranog Prešerna, pre svega njegovih pesama Devojkama i Ostrala djevica, koje smo radili u programu Slovenačke književnosti 1, koje su dakle isto bile veoma lagane, veoma poletne, humoristične, veoma aluzivne, ljubavne crtica erotske pesme. Dragotin Kete zapravo sticam okolnosti imao sličan razvojni put pesnički kao i France Prešern, tako da njegove rane pesme su gotovo sve pisane u istom tonu kao i dakle Prešernove rane pesme, dakle u tonu neobavezne, čulne, humoristične ljubavi. Sljedeća pesma na koju možemo da bacimo pažnju je veoma sugestivna već iz samog naslova, naročito za vas koji se sećate svih onih likova krčmarica iz slovenačkih romana iz Slovenačke književnosti 1, pa pesnik tako kaže: ta lepa krčmarica, baš je glatka, baš je slatka, ona ima bujne grudi, ona ima 2 podbratka. Ljubila me do ponoći, onda lepo me otpravi, uze kesu, srce, pamet, samo šešir mi ostavi. Samo šešir mi ostavi, moja lepa krčmarica, ostalo će da mi vrati kad mi postane ženica.
Dakle, imamo iste teme, istu variranje teme kao iz pesme Jasika, odnosno Jadon. Dakle, ljubavna poezija koja govori o jednom čulnom, trenutačnom, hedonističkom, seksualnom uživanju. Veoma je slična pomenutim ranim Prešernovim pesama i zbog jednog veoma zanimljivog motiva da je u ovoj ljubavnoj pesmi zapravo žena ta koja je u nekom dominantnom seksualnom, u nekoj dominirajućoj seksualnoj hijerarhiji. Dakle, ona je ta koja ljubi našeg pesnika da ga samo ostavi, kao što smo to imali slučaj, dakle, i ovim Prešernovim pesama, ali za razliku od prethodne pesme, dakle, za razliku od Jablana, odnosno Jasike, ovde na kraju imamo i želju pesnika, dakle, da prevaziđe svoj mladalački površni erotizam, jer on na kraju poželi nešto više, nešto dublje, nešto, da kažem, duševnije. On poželi emotivnu, ili odnosno u ovom slučaju bračnu vezu. Dakle, pesma koja počinje veoma nevino, veoma mladalački, zapravo postaje na kraju u tom nekom, ne možemo baš reći obrtu, ali u nekoj vrsti kombinacije, zapravo nadilazi tu svoju početnu poziciju lagane erotske poezije. Pesma Kada iza gora takođe, uslovno govoreći, počinje kao ljubavna pesma, odnosno kasnije dobija tonove ljubavne pesme, ali za razliku od prethodnih pesama, ona je već ulazi u neku vrstu tonaliteta koja je bila veoma bliska Keteu tokom celog njegovog pesništva, a to je pevanje izuzetno mračnjačko o sudbinskim i duševnim temama i sa već nekim začetkom zrelog simbolističkog izraza. Kada iza gora, tamo u daljini nebesko sunce zalazi, crni mrak pada na istoku tamo, crni jad u dušu ulazi. Bez svetle luče, svetlosti, bez svetle luče ne mogu da živim, tražih u drevnim spisima, tražih u knjigama cele noći, ali nigde našao nisam. Tražih u prirodi i posmatrah zvezde, u njih su čvrsti zakoni. Hladno, tako hladno, strašno gledaju bezbrojni milioni. Najzad si ti, moja devojko lepa, tamu obasjala i sušu orosila suzom i ugledah srećan devojačku tvoju dušu. I sada, kada sunce za daleke gore zavisuje, tihe se skrije, zasletli mi luča tih očiju lepih, još lepši mi danak sja. Već u prvoj strofi imamo veoma zanimljiv termin koji pesnik koristi, a to je crni jad koji dolazi, dakle, sa tim mrakom koji dolazi. Dakle, pesma počne možda kao deskriptivna, gde se opisuje zalazak sunca, ali se vidi da je taj zalazak sunca samo metafora ili simbol za tamno stanje pesnikove duše i pesnikovog uma. Crni jad koji ulazi u dušu ovde nam može biti veoma sličan jednom motivu koji se često nalazi u Prešernovoj poeziji, a to je ta huda sreća ili zla sreća, prosto sudbinska nesreća koja je Prešern kao veoma pesimističan, naročito u kasnijoj svojoj fazi, veoma nihilističan pesnik često osjećao i kanalisao u svojoj poeziji. Zla sreća nije prosto neka vrsta nesreće koja je izazvana događajima, koja je izazvana nekom situacijom ili nekom akcijom ili nekim likom. To je prosto inherentno stanje čoveka koji je sudbinski predodređen da prati i ne postoji ništa što može da uradi da bi to izmenio. Zbog toga smo rekli da se u Prešernovoj poeziji često pojavljuje uz tu zlu sreću i motiv rezignacije, odnosno mirnog prihvatanja svega što život može da baci na nas. U drugoj i trećoj strofi vidimo opis užasne pesnikove usamljenosti. Ovo je nešto, kada vidimo spominje zvezda u trećoj strofi, to nas može podsjetiti na veoma sličnu pesmu Simona Jenka, gde on pita zvezde, traži od njih odgovor u vezi svog, da kažemo, ljubavnog statusa sa svojom dragom, ali Jenko tu pravi jedno izneveravanje od forme usmene poezije pitanja i odgovora u tome što od zvezde odgovor nikakav ne dolazi.
kao što imamo i ovde, dakle, o zvezde hladno i strašno gledaju. Ta njihova hladnoća je zapravo zastrašujuća. Sličan motiv imamo i u sonetu broj 4 iz Prešernovog sonetnog venca, kada pesnik traži sliku svoje drage u gradu. Znate, imamo onu polu-evociranje šekspirovskog motiva gde on traži lik svoje drage u prozoru, ali nje nema. Nje nema na prozoru, nje nema u gradu, nema je u pozorištu, nema je na ulicama, nema je u kolu. I ta usamljenost gde kroz pesmu izgleda kao da se pesnik kreće zapravo nekim postapokaliptičnim predelom lišenom ljudi, je ljubavna usamljenost koja je transpondovana na nivo egzistencijalne samoće i praznine. I ono što je ovde zanimljivo je upravo taj motiv koji se malo razlikuje od Prešernove zle sreće, odakle više malo nalikuje nekim njegovim temama, a to je da svet nije aktivno protiv nas, svet nije neko ko aktivno baca drvlje i kamenje na nas, kao što je to recimo Prešern lepo opisao u jednoj pesmi svojih soneta Nesreće, da imamo sliku drveta koje vremenom sve više vene pod elementarnim nepogoda zime i leta. Ne, svet je zapravo mnogo strašniji od toga, mnogo strašniji paradoksalno od tog aktivnog neprijateljstva, zato što je on hladno indiferentan prema nama. Čovek je na neki način odsečen od prirode, odsečen je od svih i upravo u toj hladnoj usamljenosti sveta koji nije samo surov, koji nije uopšte surov prema njegu, nego prosto ga baš briga za njega, to je ono što je zastrašujuće u čovekovoj sudbini. Pesma se u posljednjim stihovima otkriva kao neka vrsta, ponavljam, ljubavne pesme koja ima svoju refleksivnu notu i ova vizija ljubavne poezije je sada veoma slična onome kako je Prešern recimo pevao, to jest ne samo Prešern, nego čitava plejada romantičarskih pesnika, a to je dakle slika drage, dakle izabranice srca pesnika, koja je idealizovana, koja je deifikovana, koja je svetlost koja ne samo da obasjava, da kažem, pesnikovo srce, dakle ne samo da mu prija u ljubavnom smislu, nego ona bukvalno smisao njegovog života koja mu omogućava da normalno živi. U ciklusu na molu San Carlo, dakle, imamo slične Ketove ideje, dakle, to ono što smo rekli u uvodu, dakle, ljubavna poezija koja je u stvari pomešana sa refleksivnim, filozofskim, veoma intimističkim temama. Na molu San Carlo nećemo ovom prilikom čitati, ne samo što je pesma prilično dugačka, kao što vidite, to je ciklus poezije, nego i pesma je izuzetno kompleksna, često je pisana u veoma metaforičnom izrazu koji se izuzetno približava onoj pravoj hermetičnosti savremene poezije. Ono što možemo ovde samo napomenuti, a više ćemo razraditi već na primjeru nekih narednih tekstova koje ćemo od Kete čitati, je to da ovaj ciklus pesama zapravo može da se čita kao jedno dosta koherentno delo, kao zapravo poema u raznim stavovima, jer Dragutin Kete često pisao svoje pesme u ciklusima, ali oni imaju toliko snažno izraženo unutrašnje jedinstvo da se zapravo svode na samo razvijanje i variranje jedne i iste teme. Zapravo možemo govoriti možda čak i u nekom obliku modernističke poeme. Naslov pesme nam je veoma indikativan jer nam on otkriva i neke poetske i neke biografske informacije. Mol San Carlo je čuveni mol, pristanište i šetalište u Trstu, tako da možemo pretpostaviti sa relativnom tačnošću da je Dragutin Kete ovu pesmu pisao neposredno nakon ili tokom svog služenja vojske u Trstu. Sa druge strane, u simboličkom smislu mol možemo shvatiti dakle, kao neka vrsta graničnog prostora, mol je mesto gde se ukršta more i tlo, dakle može biti simbol raspeća meditativnog samog pesnika koji je, kao što vidimo, to je sama pesma raspeta između na izgled veoma razdraganog, veoma raskošnog mediteranskog tona. Vidite, motiv sunca ili labudova se često spomenje i razvija u ovoj pesmi, ali zapravo u podtekstu ove pesme vidimo zaista tamnu priču o proživljenoj,
ali zapravo nesrećne ljubavi i proživljenom, ali zapravo nesrećnom životu, što je svakako i bio slučaj sa veoma, kažem, tužnom i tragičnom biografijom pesnika Dragotina Ketea. Crne noći je ciklus pesama u kojem ponovo imamo veoma slične motive, veoma sličan modus razvijanja poezije. Dakle, tema pesme je pre svega nesrećna ljubav, odnosno razočaranje u idealizovanu dragu, ali kao u slučaju pesme na molu San Carlo, kao je prethodnik koje smo radili, u pitanju je dubinski zapravo filozofsko razmišljanje nekih tema kojima je ljubavna poezija tek neka vrsta ne baš šlagvort, jer ovo zaista jeste divna i tragična ljubavna pesma, ali ova pesma koja nije isključivo ljubavna, nego često ide, kao što je to sa Prešernom bio slučaj, i u refleksivne dimenzije. Crne noći je sonetni ciklus i to je verovatno jedan od omiljenih oblika Dragotina Ketea. Uz ciklus Crne noći Ketea je napisao još nekoliko značajnih ciklusa soneta, između ostalog Tihe noći, Sećanja i na kraju ciklus Moj Bog, o kojem ćemo govoriti odmah nakon priče o crnim noćima. U slučaju sonetnog ciklusa Dragotin Ketea se ovde formalno najviše približava Prešernu, koji je ne samo najveći majstor slovenačkog soneta, nego i pesnik koji je dostigao vrhunac, koji je formu sonetnog ciklusa zaista doveo do vrhunca, s tim da uzmite u obzir, ovo je, dakle, već kažem, jedan od onih individualističkih tumačenja koje slobodno možete da sklonite u stranu, ali uzmite u obzir to da Prešernovi sonetni ciklusi, uzimajući tu i sonetni venac, jako su tematski veoma kompleksni, koje su veoma koherentni zapravo. Učili smo onu piramidalnu tematsku strukturu sonetnog venca, ali na kraju Prešernovi soneti zaista jesu soneti različitih pesama koje konstantno uvode nove motive i nove teme, ali držeći se nekih osnovnih istih ideja, dok su Keteovi sonetni ciklusi mnogo više organski, mnogo više koherentni. Često se oni bave samo jednom temom, samo jednim motivom i onda ga razvijaju kroz nekoliko pesama koje se međusobno nastavljaju. Recimo, sve 4 pesme ovog sonetnog ciklusa zapravo prate istu priču, iste likove, isti razvitak, uslovno govoreći zaplet, o kojem ćemo uskoro nešto reći. Tako da zapravo sonetni cikluse Dragotina Ketea opet možemo čak i čitati kao neku vrstu modernističke zapravo poeme. Dakle, kao i prethodne pesme Dragotina Ketea, kao i neke od prethodnih pesama, i ciklus Crne noći ima narativnu dimenziju. Dakle, junaku se usred noći i usred nemirnog sna pojavljuje demon, koji je tu da mu prenese surovu istinu, a to je da mu draga nije verna. Sedeo sam sanet u čarobne sanje, kroz otvoren prozor zurio u noći. Ah, moje duše, tih uzdisanje za tobom, bez koje više neću moći, demon je čuo. Kroz vetra strujanje počeše da bude zle paklene moći u meni beznađe, jad i očajanje i spokojstvo duše morale proći. Ona te ne voli. Znaš kako je bilo hladno, anđelsko njeno oko milo, kako je tebe gledala prezrivo, kako je njega gledala čežnjivo i strasna i puno raznih muka. Šaputa je glas lažljivog duha. Demone, dosta dalje ne govori i klevetama dušu mi ne mori. Zavidljiv ti si, rad da je oskrvniš, u mome srcu rad da je ocrniš. Zemaljski crve, čoveče, ne kori slepac i ti i tvoji svi nazori. Rad sam da razum tome srcu vrnem, istinu golu rad sam da razgrnem. Pokaži je, i videh vrt Edena, uz lepo cveće su palacale zmije i latice su žacale. A ko je to? Gle, to je duša njena. I nema spasa? Ne. Pred vrtom stadoh i zaplakah nad izgubljenom nadom. O demone, teška, istina je meni, milija bi mi bila lepa laž. Nije li to samo priča izmišljena, o demoni reci da li se igraš? Nikako.
Vrt krasni, deva je voljena, koju ko anđela znaš. O demone, teška istina je meni, milija bi mi bila lepa laž. Spasenja nema, nikad. Ni zaborava o mračni duše, tvorca tužna slava nema, nikad. Nikad, nikad, ja bar znam. Pa šta da radi? Pa kosti i šteti i u smehu tamo ponoćno odleti i nestade đavolski poglavar. I tu pozuri oku noćni svet, besmisleno, bezglazno, bezizrazno, po nebu plovi mesec tih i bled, na crnu zemlju sija neprijazno. Zar zato ga ih leta nedogled vrlinu tako verno, vrelo, strasno s ljubavlju, brižno, kao nežan cvet, da srce moje bude prazno, prazno. Zato, pa reka, budi mi i pravo, upakao uma, srljao sam slepo, želeo sam da se uzdignem u nebo, a bolje na zemlji da sam bio zdravo, pio slatko vince, dok me ne zaludi, budio se jutrom, uvek punih grudi. Zadržat ćemo se na sekund, a na verovatno najzanimljivije liku ne samo ove pesme, nego do sadašnjih Ketovih pesama, a to je lik demona. Lik demona ili đavola možemo da tumačimo, opet ponavljam, možemo da tumačimo, možete vi sami da doprinesete tumačenju kroz neke svoje ideje, ali možemo ga tumačiti na dva donekle različita načina. Njega možemo shvatiti kao stvarnog lika, stvarnog, dakle, fantastičnog lika, dakle, zapravo demona koji se pojavljuje i koji nije zao sam po sebi, dakle, za razliku od hollywoodskih filmova, dakle, ovde đavo nije neka strašna figura koja jede ljudi ili ne znam već šta, nego je ambivalentna figura, čak i neka vrsta, možemo reći, pozitivnog ili makar antiherojskog junaka. On donosi užasne vesti, jeste, i baca našeg junaka u beznađe, a na kraju on samo govori strašnu istinu. U pitanju je slika đavola, koja nije toliko strana evropskoj književnosti. Kao što sami znate, kao što se možda sami sećate, gradivo iz narodne književnosti ili tradicionalne kulture Srba, često se u srednjem veku đavo predstavljao kao prosto smešno strašilo, kao prosto neka vrsta trikstera i obmanjivača, dakle pre svega kao neka vrsta humoristične i groteskne figure, a ne, da kažemo, zastrašujuće. Dok sa druge strane, česta je tema đavola, to je česta je predstava lika đavola u romantičarskoj i modernističkoj književnosti, gde je đavo predstavljen kao tragičan i melanholičan junak. Sećamo se iz gradiva srpske književnosti, Luče mikrokozme, Petra Petrovića Njegoša i slike Sotone kao opet tragičnog pobunjenika u tom delu, a iz gradiva svetske književnosti poznato je primer Miltona i njegovog izgubljenog raja, gde dakle đavo isto predstavljen u sličnom modusu. U ovoj pesmi dakle vidimo objedinjavanje tih različitih predstava đavola. Dakle, kao što imamo đavolo ovde, on je veoma harizmatičan, veoma je žovijalan i ima veoma cinično i sarkastično vodi razgovor sa našim junakom, tako da malo podsjeća na tu, dakle, medijevalističku sliku đavola kao prosto nasilnog šaljivdžije. Mada sa druge strane, pesma zaista preuzima što više napred jedan veoma tragičan i, da kažemo, sentimentalni, melanholični ton, što jeste nešto što je nešto što je moglo da inspiriše Ketea iz tradicije romantičarske književnosti. Druga stvar, to je drugi način na koji možemo tumačiti ovu predstavu demona, je potpuno drugačiji. On zapravo nije stvarni lik, on je samo simbolička predstava. Sad, opet imamo još dva tumačenja, simbolička predstava ili pesnikove podsvesti ili pesnikovog razuma. Dakle, on može biti manifestacija snovita, dakle nije nam bez značaja što pesma i počinje tako što se pesnik budi iz nekih prilično ubedljivih snova. Dakle, demon može biti manifestacija njegove destruktivne sumnje i pesimizma prema svojoj dragoj, prema svojoj ljubavnoj vezi, i mnogo traga u ovoj pesmi zaista upućuje na tu temu sukoba sa podsvešću. Pesma se odvija noću, spominje se san, demon se podjednako brzo pojavljuje kao što brzo i odlazi, ostavljajući pesnika da racionalizuje nekako svoja iracionalna uverenja.
Sa druge strane, ovde paradoksalno, demon se može shvatiti kao predstava zapravo razuma i istine glavnog junaka. Demon je tu da junaku saopšti istinu, što se tiče nas kao publike i što se tiče pesnika, da njegova draga nije njemu verna, odnosno da mu neće uzvratiti ljubav i zbog potresnosti ove istine, ona u liku, u umu pesnika dobija lik đavola, tako će sigurno biti anđelska istina kad mu govori tako užasne stvari. I vidimo taj otpor pesnika kroz čitavu pesmu da prihvati ovu istinu. On đavolu, to je demonu, stalno postavlja pitanja, podpitanja, ne želeći da prihvati ono što se zaista dešava. I tu možda možemo doći do glavne ideje ove pesme. Opet, vi ste slobodni da slobodno se nadogradite na ovo tumačenje i da možda formirate neko svoje novo u skladu s ovima što smo do sada rekli o opštim književno-istorijskim i poetskim osobenostima Dragotina Keta. Na prvi pogled, ova pesma može izgledati veoma slična Jenkovoj pesmi Na rastanku. Pesma, dakle, koja problematizuje idealizovanje ljubavnog partnera, odnosno ljubavnika i tragične posledice koje proizilaze iz toga. Pričali smo na prošlom času da ogromna većina hollywoodskih romantičnih komedija se bavi istom temom, dvoje se zaljubljuju, ali imaju iskonstruisane idealističke slike jedno o drugom. I onda u trenutku kad treba se suoči sa stvarnošću, sa tome kakva ta osoba zaista jeste, a ne kakvom smo je mi konstruisali u svom umu, stvar se raspada. Mislim da smo prošle nedelje baš malo pričali o filmu Večni sjaj besprekornog uma, koji je jedan film koji je ovu tematiku doveo do svog umetničkog vrhunca. Sad, pošto je ovo romantičarska pesma, pošto je ovo romantičarska draga, sve mora biti malo podignuto na enti stepen, sve mora biti grandioznije. Njegova draga, pošto je bila idealizovana, pošto je bila smatrana božanskom i svetlošću, kada padne, kada pokaže svoju tamniju stranu, njen pad se poradi sa čovekovim mitskim padom iz rajskog vrta. Dakle, u drugom sonetu spominju se Edenski vrt, dakle ta parabolična scena Adama i Eve i iskosnog greha, gde se aludira opet na onu temu crnih jada, odnosno zle sreće, to je da ljudi su prosto inherentni, grešni i nesavršeni i da prosto ljudska je sudbina da se zbog toga patimo. Dakle, kraj ove veze, da kažemo, nema ništa nema nikakve veze sa samim nekim akcijama koje su urađene, nego prosto ljudi su takvi. Grešit će i biće nesavršeni. Ali, ako i lik ove drage, kao lik demona, shvatimo pre svega kao neki simbol. Kao simbol koji može da označava upravo sve ono od čega junak beži i čime se opire. Razum, pamet i istinu. Ova pesma dobija jednu filozofsku i refleksivnu dimenziju koja govori o mladalačkoj idealizaciji razuma i znanja i potonjem odbijanju kad se to razočaramo. U posljednjem sonetu ovog sonetnog ciklusa pesnik kaže da je u pakao uma slepo srljao. Dakle, ono što je za normalnog čovjeka sigurnost, dakle razum, dakle pamet, logika je nešto od čega pesnik želi da pobegne. On se odriče razuma, on se odriče uma u korist ludila, u korist snova, u korist trenutka. Opet postoje neki elementi ove pesme koje potvrđuju ovu vrstu čitanja, dakle nije slučajno što se pesma odvija noću, opet za vas koji ste završili, koji ste se bavili antropološkim tumačenjima na prethodnim kursima, znate koji je značaj meseca kao, da kažemo, promenljivog i negativnog božanstva.
Dakle, pesma koju opet možemo da shvatimo kao da ima neku vrstu hibridne tematike, to jeste ljubavna poezija, ali veoma fikcionalizovana, pisana veoma estetski visokim izrazom sa fantastičnim elementima i biblijskim aluzijama, tako da koliko je pesma ljubavna, toliko je možemo čitati u nekom refleksivnom, odnosno misaonom ključu. I za kraj, spomenut ćemo ciklus soneta, vjerojatno najznačajniji i najvredniji Ketov ciklus soneta, Moj Bog. Pre nego što krenemo o samom tumačenju pesme, reći ćemo koju reč o elementima ove pesme koje su zvanično deo pesme, a to je znači o naslovu i ovom epigrafu ili motu koji se nalazi kao uvod ove pesme. Dakle, kao moto ove pesme se nalaze stihovi koji su napisani na francuskom i koji su potpisani kao Metterlink. Prevod ovih stihova, dakle, koji se inače ne nalazi u originalu, imate u svojim čitalačkim materijalima i oni glase: svaki čovek mora potražiti svoju posebnu mogućnost višeg života u jadnoj i neomitnoj svakodnevnoj stvarnosti. Ajmo da malo popričamo zašto nam je, dakle, ovaj epigraf bitan za ne samo razumevanje ove pesme, nego i za bolje razumevanje Ketovog stvaralaštva. Prvo, autor. Autor u pitanju je Maurice Maeterlinck, u pitanju je značajan simbolistički pesnik, belgijanac poreklom, ali stvara je na francuskom krajem 19. i početkom 20. veka. Dakle, ako je bio belgijanac, pisao je na francuskom, to je flamanac, pisao je na francuskom jeziku i živeo je čak i u Parizu sa kraja veka, tako da postoje čak i pisani dokazi da je poznavao kao prijatelj ili makar kao poznanik i velike autore poput Stefana Mallarmea i Paula Valerija. Navođenje Maeterlincka nam je u književno-istorijskom smislu veoma značajno, jer je to dokaz da je Kete, kako kao mlad pesnik, dakle, posjećam, on je živio nepunih 20 godina, dakle, jako mlad pesnik, bio je izuzetno poetski samosvestan i čitao literaturu koja je u njegovo vreme bila sam vrh moderne, odnosno savremene književnosti. Dakle, Maeterlinck je bio pesnik koji je stvarao u isto vreme paralelno sa Dragotinom Ketom. Što se tiče samog sadržaja ovog epigrafa, u pitanju je jedna značajna filozofska ideja koju smo vidjeli da se razvija u prethodnim Ketovim pesmama, a koja u ciklusu Moj Bog dolazi do svoje veoma zrele konkluzije i kulminacije, a to je filozofska ideja, odnosno misao, da postoji nešto više, nešto uzvišenije izvan obične, banalne, trivialne, materijalne stvarnosti. To je za nekoga Bog, to je za nekoga podsvest, to je za nekoga ljubav. Ako pitate Charlesa Baudelairea, to su simboli koji, znate, postoje u pozadini, u backstage-u sveta i na nama je da otkrijemo šta oni zaista znače. Šta god da je u pitanju, to postoji i to daje našem životu vrednost i na nama je, i kao običnim ljudima, a pogotovo kao pesnicima, da otkrijemo šta je to zapravo za nas. I u skladu sa tim nam je značajan i naslov ove pesme. Da je naslov ove pesme samo Bog, dakle Tje Bog, rekli bismo, to jest mogli bismo možda pretpostaviti da ova pesma ima neku religioznu ili dogmatsku tematiku. Ali značajan nam je upravo reč moj, koja označava neku vrstu intimnosti i ličnog samosvjesnog odnosa prema uzvišenom. Dakle, to nije bilo koji Bog, to nije Bog svih nas, Bog Biblije, Svetog pisma, čega, već to je nešto što je intimno božanstvo samog Keta. Vidimo o čemu se zapravo radi. Kad padne noć, ta druga fantazije, i mir se spusti na polje i gore, sa tajnih slika moje galerije sećanje tamne podiže zastore. I duh se među spomenima vije i moje srce ranjeno romori i pozni sat u tihoj noći bije i samo oči još u tami gore. Tako pred majkom Božjom podrhtava, čas zamire, čas zablista sjajem do jutra dok se ne ugasi plamen. O, kad bi ti srce treperavo kraj groba svojim zadnjim otkucajem izdahnulo za nju posljednje amen. A tu o kraju ni govora nema. Duboki bezdan zjapi podamnom
i liru moju koja na dnu drema prekriva tamom nesavladivom. Malo je struna napetih i nema zvuka u tami. Samo uzdahom ponekad, retko, oglasi se nemo očaja punom, tužnom, turobnom. Demone mržnje, zašto sve to činiš, zašto mi uzimaš dana svetlu luč, da mi duh luta bez mira potmini? Spoznanje gde je demone, gde ključ za sreću. Zar je tvoj pakao raj, a tvoja noć zar meni da je sjaj? O Bože svetla i tvorče harmonije, tvoj izgubljeni sin je opet tu. Pode mu mir i sreću otetu u kutu svoje svete kolonije. Onek mu tračak milosti zasija u tom samotnom usamljenom dnu srca i duše, da po dvojnom zlu zapoje opet davne melodije. Gle, mišljak da bih mogao živjeti bez svoga Boga, Gospode, bez tebe, a da li rastu mirisavi cveti bez sunca jasnog koje njima treba? Zato, o Bože, u srcu zapreti večiti žarki oganj s tvoga neba. U pustinji si ko duh magloviti, putokaz bio izraelskom rodu. U plamnu te gledao, Gospode, i svetom blesku njihov vođ čestiti. U Palestini nisi hteo biti vidljiv, ali svi su znali u pohodu da to ih tvoja dobra dela vode, sve dok te nisu prestali ljubiti. A ja te videh sasvim drugačije. Kad tvoje lice jednom mi zasija, onda kad ti, nebeski gospodar, u oka njenog blagom, nežnom rutku dođe, u tom blaženom trenutku, poslao ti je srce žrtven dar. Nezaboravno u ranoj mladosti videh te, toliko puta kada u majskoj noći ti si pun radosti hita u hor svetlih mirijada. Kada si, Bože, u svojoj strogosti došao kao grom, da narod kazniš sada, oprostio si opet sve slabosti i s jutrom bio vesnik novih nada. Kad siđu s gora stada i pastiri, bezbroj drugih zasja iznad gore, posedao bih tara za klavirom, vodio s tobom dragi razgovore. Kako te ljubih, o harmonijo, o Bože, o tvorče, o sveg sveta Mesijo. I gle, otrgli su me, odstranili od tvojih grudi slatkih i voljenih i rečima strogi me odvratili. Spoznaj ga, odsad iz knjiga učenih. O gluposti kojom su me ranili, o dokazi njini vrag neka ih ceni. I hipotezom su me hranili i probušili su zadnji dah u meni. Bez dogmi, bez vaših energetskih snaga, znao sam, istina mi se nije skrila, da je on izvor svih zemaljskih blaga, da u zadnjem zraku, plamenu i zvuku, u soku rastinja i magnetnom luku deluje u misli on, iskonska sila. Ovdje ćemo stati, da bismo prošli nekoliko, to je da bismo se zadržali na nekoliko veoma značajnih ideja i motiva koje su razvijene u ovom sonetnom ciklusu. Početak ciklusa Moj Bog veoma je sličan Crnim noćima, ali i početku ciklusa ljubavne poezije spomenarke Simona Jenka. Dakle, na početku se otvara ta metaforična galerija sećanja. I naravno za pesnika poput Dragotina Ketea, rekli smo pesnika koji je već modernista, koji je neka vrsta neoromantičara, značajno je što njegova razmišljanja i otkrovenja dolaze noću, u vreme iracionalnosti, fantazije i ludila. I vidimo da njegovo razmišljanje ovde, a to zaista jesu, da kažemo, filozofska čak razmišljanja, nemaju ničega, da kažemo, retorski preciznog i staloženog u sebi, nego su veoma ekstatična, egzaltirana i grozničava. Vidimo to recimo po ovim anaforima, odnosno polisindetu u drugom katrenu prvog soneta koji upravo daje na dinamici pesme. I duh se među spomenima vije, i moje srce ranjeno mori, i pozni sat u tihoj noći bije, i samo oči još u tami gore. U drugom sonetu spominje se motiv, spominje se slika pesnikove lire, koja, kao što već znamo iz vaskolike istorije književnosti, označava u simboličkom smislu samog pesnika, njegovo stvaralaštvo, njegovu dušu, njegov i veoma je značajno, dakle, da ta njegova lira, koja je sinekdoha samog pesnika, spava, odnosno drema na dnu ambisa i prekrivena nesavladivom tamom.
S jedne strane to dosta govori o sumornom raspoloženju samog pesnika, a u isto vreme možemo to povezati sa slično kanalisanim negativnim raspoloženjem Prešerna. Ako se sećate već spomenutog 4. soneta, Prešern takođe govori to jest takođe poredi svoju poeziju sa tamnim njivama koje nisu obasjane suncem i koje rađaju samo elegije, to jest samo tužne pesme. Veoma je to dakle, slično sa tom njivom koja ne rađa ništa od simbola i ova slika lire koja nema zategnutih žica, dakle ona je u nemogućnosti da peva, ako i peva to će biti nešto disonantno i raštimovano i ne proizvode nikakvog zvuka osim samo poremenih uzdaha, što označava ili zamišljenost ili mnogo verovatnije bol. U 3. sonetu pesnik deklarativno zaziva Boga i izjednačava zapravo Boga i harmoniju. I ovo nije slučajno, jer ako bismo razložili harmoniju, dakle koncept harmonije u simboličkom smislu, harmonija je nešto što je skladno, nešto što je smerno i nešto što je celovito. Zašto je baš za Prešerna, Ketea, Bog jednako harmonija? Verovatno sad ovo mogu biti biografska učitavanja, ali kao što znamo, Kete je imao život kakav je imao i njegovom životu upravo je falila ta harmonija. On je čovjek bio disonantan između svojih težnji i ljubavnih, da kažem, pesničkih, karijernih, a ništa mu se nije ostvarilo, ni obrazovanje, ni ljubav i tako dalje, i živo je, kao što je to opevano u pesmi Na molu San Carlo, u nekoj vrsti procepa. Zbog toga napaćena duša traži ono što je najvažnije, što je najviše fali, a to je ta neka vrsta kompletiranja i celovitosti. Mali ekskurs povodom ovog termina, ove ideje harmonije. Harmonija će biti veoma bitna, koja je jedna od ključnih reči za poetiku simbolističkih i modernističkih pesnika. Vi se sami sećate Dučićeve pesme Moja muza, gde se isto mnogo govori o upravo tom skladu, melodiji, prijatnosti i celovitosti. Dakle, ova ideja harmonije će biti veoma bitna u nekim narednim časovima, u nekoj narodnoj priči o modernističkoj poeziji, a podjednako bitna i za kasniju priču o avangardnoj književnosti. No, da nastavimo. U 4. i 5. sonetu pesnik zaziva predstave Boga koje su biblijske reference, kao što vidimo u 4. sonetu. Dakle, kao duh magloviti si bio u pustinji putokaz izraelskom narodu, njihov vođa te gleda u plamenu, u Palestini nisi hteo biti vidljiv, ali svi su znali da ih to odela voda i tako dalje. U 5. sonetu imamo sa druge strane nešto prisnije, panteističko viđenje Boga, znači karakteristično romantičarsko panteističko viđenje Boga. Kada kažem panteističko, dakle se setimo, to je filozofsko načelo u kojem se viša sila ogleda, dakle, u svim stvarima koje postoje na svijetu. Dakle, Bog nije čika koji živi na oblaku na nebu, nego Bog i u travi, i u oblaku, i u zeki, i u reki, i tako dalje. Poenta ovih stihova, to je cilj ovih stihova, je razrađivanje pesnikove ideje, Ketove ideje, da Bog se na različite načine ukazuje različitima. Ne postoji jedinstvena slika ili prikaza Boga. On se oseti, može mu se pristupiti i iskusiti na mali milion različitih načina. A ja te videh sasvim drugačije, kao što to kaže pesnik. I nije slučajno što se taj intimniji odnos sa Bogom opisuje baš ovim rečima i ovim stihovima. Posedao bih tada za klavirom i vodio sa tobom drage razgovore. Dakle, vode se razgovori sa Bogom, ne molitve. Molitve impliciraju neku vrstu podređenosti. Postoji Bog kao autoritet, postojimo mi kao njemu podređeni i mi prosto njega molimo za neku uslugu, za neku stvar, za neko olakšanje. Razgovor implicira neku vrstu podjednakog odnosa u komunikaciji. On sa Bogom komunicira ne kao njegov sužanj, nego kao neko ko je jednak s njim i neko ko ga prihvata na jedan mnogo intimniji i prisniji način. Sa druge strane, ovo spominjanje klavira nam je veoma značajno, jer možemo reći
Zašto baš pesnik želi da svirajući za klavirom razgovara sa Bogom, zašto nije svirajući kroz liru, tako, to bi nekako značilo. Sad se bavimo onim čime se često bavimo na ovim časovima, to pri tumačenju poezije, to je zapitamo ŠBB. Šta je bilo kada bi pesnik stavio neki drugi stih ili neku drugu reč? Kada bi pesnik stavio liru, dakle kroz liru sam pričao sa tobom, to je bilo pričano direktno, dakle povezivanje neke božanske energije sa stvaralačkom, jer je lira kao znak pesništva. Klavir sa druge strane nam je malo neobičan predmet, da kažem, muzički. Kad bismo ga pokušali tumačiti, možemo reći da je on odraz da je on pre svega simbol doma, neke građanske kulture. Lira je između ostalog simbol pesnika, jer je, da kažemo, portabilna, može se prenesi i u tom smislu označava slobodu pesniku da se kreće svetom i peva o njemu. Klavir je nešto što, osim ako niste Superman, teško da možete ili ako niste Saša Popović sa onim elektronskim klavirom, teško da možete da nosite sa sobom, pa tako klavir često može da se simbolički shvati kao oznaka doma, oznaka ognjišta, što u slučaju ove pesme i u slučaju Ketovog pesništva možda jeste prava interpretacija, jer Ketov otac naime je između ostalog svirao klavir, odnosno klavir i orgulje u svojoj crkvi. Tako da vidimo jednu veoma brižnu, veoma sentimentalnu, veoma osjećajno poistovećivanje Ketovog mrtvog oca, koje, kao što smo rekli, veoma volao i prema kojemu je, prema kojem je, dakle, negovao veoma prisan odnos. Vidimo da se taj prisan, intimni odnos roditeljski zapravo izjednačava sa onim koji osjeća prema Bogu. I upravo ta ideja svoju kulminaciju dostiže u 6. sonetu, kada je pesnik veoma kritičan prema ideji da se Bog, dakle, ta vrhunska ljubav, vrhunsko prisustvo, vrhunska istina, viša emanacija, da se o njemu uči kruto, sistematski, iz knjiga ili crkvene dogme ili službe. Ne, Kete govori prosto o upoznavanju Boga, ponavljam, neke više sile, više ljubavi kroz intuiciju, kroz neku vrstu prisnijeg odnosa, kroz san, snovito, iracionalno i lično iskustvo, jer će na taj način to nešto zaista biti deo nas, a ne samo neka gomila apstraktnih informacija koje ćemo napamet da nabubamo. Ovo je inače otklon prema zvaničnom znanju, prema zvaničnom obrazovanju, prema istini, po znacima navoda, je veoma sličan i motivima iz Prešernovog Oproštaja s mladošću, gde se pesnik takođe veoma kritički odnosi prema, odnosno kao i sam Kete u Crnoj noći, se veoma kritički odnosi prema istini, jer je ona ta koja zapravo šteti našem svetonazoru i da je pesnik mnogo srećniji kad je samo tako budalast lik koji ima svoju iskonstruisanu verziju, tu iskonstruisanu viziju sveta, a ne da vidi kakav svet zaista jeste. Dobro, to je ukratko tako, što se tiče pesnika Dragotina Ketea, jednog od prvih i najznačajnijih slovenačkih modernističkih pesnika. Pođit ćemo, dakle, još jednom da zaokružimo ono sve o čemu smo rekli. Dakle, Dragotin Kete se veoma ugleda i na Prešerna i na Simona Jenka, to vidimo i na planu njegove forme, dakle, u njegove naklonosti sonetu, odnosno ciklusima soneta, njegovim refleksivnim i egzistencijalnim temama, ali vidimo čak i njegovim kasnim pesama. Videli smo sada u ciklusu Moj Bog tu sliku pesnika koji direktno iz prirode u nekoj ruralnoj atmosferi konačno spoznaje Boga. Dakle, vidimo snažan uticaj usmenog pesništva. Ketova rana faza je bila period njegovog stvaranja kada je pisao neobavezne, ljubavne, odnosno erotske pesme sa zdravom dozom humora. To su bile pesme koje su pevale o hedonizmu, o prostom životu u jednom trenutku, bez mišljenja onome što došlo pre, ili o posljedicama. Pesme jednostavne forme, jednostavne pesničke slike, bez neke naročito složene simbolike, koji je pesnik izuzetno razvio u svojim zrelijim pesama, koje već predstavljaju pravi vrhunac
modernističkog, odnosno simbolističkog senzibiliteta. Naročito smo to vidjeli u pesama Kada iza gora ili Na molu San Carlo, dakle pesme koje su u isto vrijeme i ljubavne i veoma misaone filozofske pesme, a to smo itekako vidjeli na primjeru ciklusa soneta Crne noći i Moj Bog. Naravno, posjećam da je činjenica da je Dragutin Kete bio veoma posvećen pisanju sonetnih ciklusa je znak veoma direktnog uticaja Franca Prešera na njegovo stvaralaštvo. Ono što je, dakle, neki modus operandi pesnika Dragutina Ketea je, dakle, njegova ljubavna i čulna poezija koja u okviru čak i jedne iste pesme evoluira u veoma intimističku filozofsku poeziju, a teme kojima se bavio, naročito kažem u ovoj zrelijoj fazi, su pesimističan odnos prema svetu, teme snova, iracionalnog, fantastike, promatranje nekog duševnog smisla života. Sjetimo se Maeterlinchovog citata o tome kako pesnik ili čovjek običan uopšte mora tražiti nešto izvan ovog svakodnevnog sveta. I na kraju značajna je i Keteovo u isto vrijeme i ogledanje i sumnja izražena prema višim idealima ljubavi ili neke božanske slike. To je bilo to što se tiče pesnika Dragutina Ketea. Nadam se da je ovo bilo relativno korisno za vas. Ovo je naravno samo alternativa, krivimo što ne možemo da ovome samo pričamo u učionici. Svakako je mnogo lakše pratiti ovakve stvari kada smo svi zajedno i kada pričamo jedno drugom u licu, ali bit će bolje. Na Narodnom času, dakle sljedeće srede, govorit ćemo o pesmu kojeg smo malo spominjali već danas. Dakle, govorit ćemo o Josipu Murnu. Kao što vidite iz godina njegovog rođenja, u pitanju je pesnik koji je također poput Ketea preminuo veoma mlad. I u slučaju Josipa Murna ćemo govoriti o još izraženijim modernističkim temama. Dakle, govorit ćemo već o nekom začetku modernog slobodnog stiha i nešto savremenijeg osjećaja za hermetičnu, odnosno nejasnu poeziju. Čujte se i vidimo se naredne nedelje.